bese asiyana sibingelele isizwe sibingelele umhlaba amakhumba amanokho usenwe njalo udokotela uthanda abantu udokotela ohlezi ekhala njalo ngokuthi inkulunkulu zabantu bazikhule umnyama kubomvu #ngehlale kunje kuze nithi ngehlale kunje ngoba impilo yomuntu yaguquka ngosuku akakhulukazi mawuyinakile nawe nawubona umehluko empilweni yakho cha angihambi ngedwana ngihamba nabaholi abaqavile futhi abasezingeni futhi abaziwayo uphethe ubabonikazi omkhulu odumile ikakhulukazi enkonzweni yasezayoni ngoba thina singamasayoni-ke bakithi sikufihlile futhi lokho kodwa hhayi ngoba siqhemile kodwa sikufihlile bese ngiphatha udokotela ubakumanana naye futhi osaziwayo endimeni yasezayoni muhlele aphinde asitulele-ke eyi nkosi yami ukukhula kuyamthokozisa odabukileyo kuzo bonke amananga lapho amehlabelela khona uzizwa soduduzela ngoba akanculi ngoba eyiculela yena kodwa usuke ezoshiya umlayezo othize empilweni zethu hhayi-ke ngiyangikhuluma kakhulu ngifuna ubabonikazi ngempela akaphawuli ngoba nawe bakumanana uwumuntu wabantu nami lana ngumuntu wabantu u-2 nami ngu-2 futhi khona into ephakathi kwethu ngithile mina njengomuntu wabantu angathini babungazi bingelele nabantu babukele ngalesikhathi hayi bonga kakhulu ukuthola le nto efanele 2x2 mfana wami ngijabula kakhulu uma ngibona udokotela Manana phakathi kwethu sizameka mhlophe njengehlabathi lolwandle angazi ukuthi ngathi ngabonga ngithini umsebenzi engibona niqhubeka nawo into engithanda kuni ukubambisana ukwenza umsebenzi omuhle phakathi kwabantu naphakathi kithi sisonke isizwe sikanyama lokho sikujabulela kakhulu empilweni inhle kakhulu into engithanda kuni ukukholwa eningakulazi noma nisebenzisa amakhambi kodwa ukukholwa ukhona phakathi kwenu ngiyakubona niyabasindisa abantu niyababeka izandla baphile ngokukholwa nisebenzise iwashi lapho ekudingeka khona iwashi abantu baphile lowo msebenzi ofana naloyo ngiyawuthanda kakhulu ngokukholwa kuhle kakhulu ithi izwe enkosi bambanani ngithandane kakhulu isho njalo izwe enkosi enamathi ngiyabona ningadimani into nginelikuya lowo sho ukuba nithandane njengalokhu nami nganithanda nani kanje ngiyathanda ngibona ukuthandana-ke abantu ebasebenzisa amakhambi akululanga bathandane ngale ndlela ngoba ulona ubangihlani lona ubangihlani kodwa lokhu khombisa ukuthi kukukholwa so umsebenzi ondiyena uyenza ukuthi uNkulunkulu uqhubeke wonke ngendlela enibambisane ngayo njengendlela enathi sibona nisiza ngayo nisisekela ngayo njengemthanda ngayo yonke indlela esebenza ngayo lokho ngiyaninxusa-ke kakhulu ukuthi siqhubeke kanjalo nikhululisa amadoda egameni likaJesu amen ngibonge kakhulu uma ngibona bawumanana kunendaba engeke ngiyithande lapha athi yenzani umzalana vele ezoneni ahlehla wena besana kwapha kwenzani hawu ngiyabonga ndoda Manana uma ngibona ndoda amadoda umsebenzi wakho ukuthi noma ngithintayo lezi ndlela zami ngiwashe ngaphakathi awu ngiyabonga amadoda umsebenzi omuhle ofana nalo niwenzayo umusha kakhulu uNkulunkulu asephileni nazonke ingilosi zisekele nibe moya munye egameni likaJesu amen manje sebancane sebadala leliverse mina ngidlule empilweni ukube bekwazi ukuphila ngabe ngithe ngabe ngidlule esinzima kodwa njalo izinto mina ngifeka i6 ngavo ngibona iprogram yomngcwabo wami ukuthi
sekwenzekani Hawu lokhu ngifa obekumangaza njengoba lokhu ngifa angibonakali ngivuke kodwa ngibonakala sengiphinde ngibulawa futhi for the second time ngingavuki ngiphinde ngibulawa lokhu ngiyabulawa kuthiwa uvukile waphinde wafa kodwa-ke ngalo musa waNkulunkulu ngisathi baba sizawufika sikhathi sami nami ngeke ngomelele othile ngife bangangijaha ngalesa sikhathi bengingakasoki bekuthiwa nakubukwa kuthiwa nguskipwede lakamhlaba uskipdingwa bekuthiwa daka madakhana lokunjani efakela ukhona kwakuthiwa-ke kunisipasha mathambo njengaqembe afazi nakubonda ngiphakelwa yini ukuthi koba manje ngase ngiyakhola kwase kuthiwa-ke insizwa-ke ngabanyana kodwa ngangaba insizwa hayi ngangaba manje abantu bacabanga ukuthi hhayi ngavele ngamila nje cha nami ngikhulile ngizalile ngakhula ngaba nezinto engizenzayo mina-ke ba lokhu ngaqala ukwenza ngikhula bengivelela kuko konke bengikwenza bengingafuni ukuhluleka bengivelela mina basizobabangani bemtshela isibili bengamazi benomngane fune sishayane qala sizwanamandla sizokwazi ukuthi masihamba siya kwenye indawo siyovakasha abafana bakhona mabasishaya kungabikho balekayo phakathi kwethu ashiye so bengingaveli ngithi kumngane nanamhlanje anginaye nabafowethu engiphilayo nabodadewethu akunayo nje umngane ngoba basashaya abalaba namuhla wathi umbuwaka beyakubophisa yabo kodwa mina ngoba ninemkhombethi ngiyabonga lo sibongana nevangeli awekhathi esaphulana kuso kulesikhathi yesimbi ekhathini senduku baba lafika ivangeli leso sikhathi ngingawuthi ufeshe ngumasotho kubada ngojebela ngaleso sikhathi ashintsha lafika ivangeli ngabanje baphela ukubona ufeshe ngumasotho kubada ngojebela sikonje baphela lo abantu evangeli angibamba ivangeli ngangaphenduka ngakholwa abamtshalela uNkulunkulu kulesikhathi senduku esikhathi yesimbi ngathi sibeka ama-empty la ngisathuza ngaba thengiyanyakaza nominyawo la asazi nakumphatha kwasuka shoda akulandeki okunye khona uminyawo kodwa ukhona uminyawo ake siye emakethe ake siyolungisa la ukhona uminyawo